kama manyiseki bakwetera isomero rwashomeiremo rero kabara kugira icyo wakora noba warebya nyoko. Isomero ry'aboje ryanganwa rikatandika mu mwaka gwa 2017 kandi rikagenderera kwereza abana babojo wegese burunzi. Twikirezana ngo habe isomero ry'abojo rero atongoza bomborebereza ubwona okubangirwa rikakora ngo kutwine Nganwa kandi sino rekekireza Nganwa High School ebishomerire. Bishop Johnson Twinomujuni agamba hishomereri ngeri yatoro ine okwegesa abana babojo kandi wekigenderwa cyariyo kikakire cyo kushoza abojo bo mutindo kandi abeinengesho mbantu. Abajo okwiza kwanje yana mukimanye akana ina mu kigambo kitiruso kimanye mureke tuyimuke tuomeke Nganwa eberiyo yabishomero ry'abojo umunsi akore eri mukire katiri kufayo ryayebembera gandi I wrote my abo amashomero naganje okeki hati ni kigambo kacyamana wa sinodi muyimuke tuomeke. Dickson Kateshumba wajwekero mjenyi mukuru Right Honorable Thomas Taiwa yagira ngo entarozo bwebembezi sisireshema aho kugira ngo nicwaza nayo kushanga mu project ni mareme ya 15 yo na etine wagikuratira abo byo butegetsi. We must take politics out of institutions. This building ya mareme ya 15 is a big shame, very big shame. Kora fundraising Mumargamna billioni starho, you'd rather do a fundraising, get 150 present and do work and finish it. Every graduate, every academic should never ever forget his or her alma mater. Alma mater, twesishomerwa shomeremo kandi kigambo mater in the alma has the same etymological roots na kigambo mother, so it is your school, it is ninyoko omuntu ariko wishomero ye na arashaka yegwenye. Rosemary Nyakongoro uri umyeshenyero mutara wa district ya Shema yagamba haranganwa ari kugira ngo buri shomero ryo nari ne byafayo byawiyo atyo nuko kigabeze banganwa ukora ikiri kubasika cyo na kurebe kangu bakumizi na rishomereri banga kirango Nganwa ya performinga kurungi ntwantu esima. Fortunately, I never OBs never OGs bintu mnongo wihango rubebitinsa kandi bariyo bintu bitakushana. So twesega which foundation ya tanga kai tukabame baba parliament fundraising ya koma hati ekizibetu manche takesente nyingi okamba kirango mpora kasimu myongo kwa hizo muringo ngo kume Professor Misa Katsime uri chairperson wakatika karkwebemberisho mereri yahiga government okumanisha kamashomero gaya makuru kurebe kangu tigagwa abo kuba yaheza kurigaho ikintu cyaza government. Kireya hatuna mu kidireke akwa mashomero abantu turanze nigera kumishtiri cyaza mwandiche president stars ishomero y'indu yaise yabana bato Kireya thank you much changing up policy onijo ile chako na pia wa this is the time azaba finance mu kiche hata roka baragali ibiri bombe bahero presenting ebizimbe keko ajasinga yendo zora muze no mucho bashomera giyagamba ho Nganwa bakobore muntoyera amwe na gandi abojo bategeza gasha kwa Gerard Tugume aba Sky TV Genshong.